Sestra 31-godišnjaka koji je u Srbiji preminuo nakon što ga je lažni liječnik Miroljub Petrović bizarnim metodama liječio od tumora, susrela se s tim liječnikom u emisiji Uživo. Naime, Miroljub Petrović je poznat po tome da je ljude koji boluju od tumora uvjeravao da ne idu na liječenje u bolnice, već da dođu u njegov centar i to mu plate. Tako je učinio i sa Slavčom Petrovom koji je bolovao od tumora na mozgu. Miroljub Petrović ga je uvjeravao da će ozdraviti od njegovih tinktura i cijeđenih sokova, a nakon što je mladić preminuo, Petrović je krivicu svalio na porodicu. Sestra preminulog Biljana Jovanović u televizijskoj emisiji je rekla da je Miroljubu Petroviću vjerovala. Iako ga ne krivi direktno za bratovu smrt, rekla je da i dalje stoji činjenica da se on lažno predstavljao i tešku bolest liječio šetnjama, molitvama i sokovima, a dan u njegovom centru koštao je 120 eura. Liječenje je obavljao i putem e-maila, piše Blic. Okay. Tell your brain to tell your arm to tell your hand to move your little finger. Biljana kaže da bi se u takvoj situaciji sada sigurno obratila pravim liječnicima. Teško smo primili vijest da brat ima tumor. Liječnici su mu dali terapiju protiv epileptičnih napada, ali za liječenje tumora ne. Rekli su da ga moraju pratiti, da je vjerovatno u pitanju benigni. Odmah sam poslala mail Petroviću i on mi je odgovorio, kaže Biljana, i dodaje da se njezin brat na početku uzimanja Petrovićevih tinktura dobro osjećao, no zatim su epileptički napadi postali sve češći. Ja sam se obratila Miroljubu Petroviću mailom i rekla sam mu da nema promjene. Borili smo se kao lavovi. Što nam je rekao, to smo radili. Tako smo i završili vjerujući doktoru Miroljubu Petroviću. Da mogu vratiti vrijeme, bratu bih rekla da se hrani zdravo, da se moli Bogu, ali i da se obratimo liječnicima na vrijeme, dodaje. Iako je Biljana Jovanović u emisiji rekla da ne krivi direktno Miroljuba Petrovića za smrt svog brata, činjenica je da je on, lažno se predstavljajući, ozbiljnu bolest njezinog brata liječio sokovima, šetnjom i molitvama, savjetima preko maila, ali i u njegovom centru, gdje im je dan naplaćivao 120 eura, prenosi Blic. Miroljub Petrović međutim tvrdi da pokojnog Slavču nije ni vidio. Dodaje da nije njegovoj porodici obećao izliječenje, niti je svoje savjete naplaćivao. Ističe da je za liječenje Biljaninog brata tinkture dao besplatno, dok ona tvrdi da nije tako. Nisu razumjeli moju poruku, a to je da ljudima samo mogu dati savjet šta da rade. Sve bolesti nastaju zbog nezdravog načina života. Nikada nisam vidio Biljaninog brata niti ga čuo telefonom. Nije istina da naplaćujem liječenje. Ljudi dolaze primijeniti program ili im ga šaljem na mail. Razumije se da je Biljana Jovanović očekivala da pomognem. Dao sam sve od sebe. Ja nemam vremena raditi s pacijentima. Nisam vidio njenog brata. Ne bavim se liječenjem, već savjetovanjem da zdravo žive. Šta ja da radim ako je neko shvatio da ću ga izliječiti, rekao je Miroljub Petrović i dodao da on ne može nekome staviti ruku na glavu i izliječiti ga, prenosi Blic. Sestra umrlog mladića Biljana Jovanović međutim tvrdi da je upravo Miroljub Petrović savjetovao da ga ne vode ni na gama nož. Miroljub Petrović nas je ubjeđivao da moj brat Slavčo Petrov, kome su ljekari u martu prošle godine dijagnostikovali tumor na mozgu, ne treba da ide kod doktora, a da je gama nož glupost. Kada smo ga pitali za bratovljeve epileptične napade, rekao je da je opsjednut demonima i da treba da se moli. Moj Slavčo je na kraju preminuo od jednog takvog napada. Ovo u potresnoj ispovesti, jedva suzdržavajući suze, tvrdi Biljana Jovanović iz Kruševca, čiji je rođeni brat Slavčo preminuo 7. januara ove godine nakon što se liječio tinkturama i sokovima samozvanog doktora Miroljuba Petrovića, u javnosti poznatog po svojim radikalnim stavovima. Biljana objašnjava da su ona i brat godinama slušali Petrovićeva predavanja i da su bili zadivljeni njegovom posvećenošću Bogu jer su i sami veliki vernici. Ljekari su u martu otkrili da brat ima tumor i rekli nam da je najvjerovatnije benigni, ali da je na teško dostupnom mjestu i da operacija može da ošteti motoričke funkcije. Preplašili su nas. Obratila sam se Miroljubu, koji nam je rekao da to nije ništa, da se to lako rješava. Savjetovao nas je da ne pijemo lijekove koji su nam prepisali doktori, već samo Petrovićeve tinkture i sokove. Bili smo u financijskoj mogućnosti da operišemo Slavča u inostranstvu, ali Miroljub nas je ubjeđivao da to ne radimo, kaže Biljana i dodaje da je njen brat proveo 6 dana u Petrovićevom centru, a da im je to dnevno naplaćivao 120 evra.
Prema njenim riječima, Slavčo je, prema savjetima ovog nadriljekara, proveo 40 dana samo na sokovima, dok je od marta jeo samo sirovu hranu, ni parče hljeba nije okusio. Molila sam Miroljuba da nam pomogne, ali on je pričao da sam dosadna i blokirao je moj mail. Ponašao se krajnje arogantno, nije želio da nas sluša, za epileptične napade je pričao da su to demoni i da Slavčo treba više da se moli. Kada sam mu javila da je preminuo, rekao mi je da smo mi uništili to jadno dijete i da smo odgovorni za sve. Taj čovjek se predstavljao kao doktor i trebalo je da stoji iza svojih riječi. Neutješna je Biljana, koja tvrdi da je u sebi našla snage da oprosti Miroljubu. We've got a strong pulse. Henry, can you hear me? Mrs. Carpenter, your son. Neutješna sam, ne znam kako ću da živim dalje, izgubila sam najbližu osobu poslije Boga. Petrović me je razočarao i želim i druge da upozorim na ovo. Ja sam mu oprostila, nije moje da mu sudim, već Božje. Miroljubu želim da upozna Boga i Bibliju o kojoj toliko priča. Ukoliko istraga pokaže da je zbog bavljenja nadriliječništvom nastupila smrt, Miroljubu Petroviću prijete 2 do 12 godina zatvora.